ngashi esande kuba tutunga okwegesibwa no kumanyisibwa aha bwenki omuntu nabaye no burwire akamera omubazi gutwire ngumutambira gukabura kumutambira mbwe tuba tutayisa abahangu ningashi abari kukisinga yo kumanya ebintu ebi erizo batwagera omugisha go kutayisa Dr. Sharifu Mutabazi naza kuba natugambira ahashongejo yenyine Dr. nakwaki yebare munonga mbweno antimicrobial resistance n'enshonga erikutegana sensi yona obwahati abantu abakoronga miliyoni 220 munsi yona buri mwaka nabafa ahabo kugira ngo emibazi yabituranira gurubukoko nka bacteria fungi hamwe na viruses tekikora ahabo kugira ngo hakabaho enshobezo nizikorwa abantu abarwire abo kushanga ngo unubera gurra umuntu nagenda arwara nkorukororo azumuduka tumupepnv kandi shimaje ngo rukororo kinje umwendo leta virus infections abantu abakene bo kuba bine bacteria infections mwene ko kuri ejo PNV kandi urukoro rwawe rureswe virus no leta antibiotic resistance kandi abantu abamwe kubutubaheme bazitwa abashaho tubakumera doze ngo bagiheze ico nacyo kibikiza ubukizabo kireta resistance nayo yabaho kandi resistance egi teri antibiotics zonka eri na hambe bazi ya viruses hati cyo kureberaho nkakakoko ka serum nkimanyaje ngo igi nendo ari kutura nayo konko muntu yaba atarukumera ARVs umubuyire bumushaka kuba mugambire ukoshayusha nkireta umuntu yaje yitweta wild type HIV hatejo nebe resistant ahamabazi omubazo nogumera kandi akakoko kabara kugira kikabara kufa abo kuba obukoko bukabo bwa bacteria kabo bwa virus waba hadoze tahikiri no mutating ningashi obutonde bwabo nesho tweta DNA nehinduka abo kubejo DNA jinu zayikuza kuhinduka enzymes ze kuba nekora nizinduka structure hata cyo kureberaho ejembaze ya penicillins yitwa betukoza abantu bakakira abakunde abantu bakimanyaje ngo umuntu kuyabera rwara inzuku atiyeza PPF akira kunkate tugambira PPF iyo abantu mukumanya tekikora in fact hate abantu ninjye nimwebuza ko kuzomwirota ka no mushaho nagamba PPF aho kube tekikora aho kugira ngo umuntu no yabera batarwira inzuku ateza PPF kuba bakugambira kuteza PPF kumara wiki umuntu ateze birubira atinywe ekikati kimwenkinkiza nahurira waga hato joshanga habaho ubuzubwa man nahurira wagambaho aha kintu cha dozi nebe huireyo ninga nebe tahuireyo naho dozi enshonga nibiri dozi nebasa kubecicweka aho kugira ngo kora wose mire kuteza katugere grams 10 wateze cweka wateza 500 tuwagihezeyo wateze cweka kandi doze nabwe nebasa kubecweka aho kugira ngo ebiro byayo kusheme kuteza dozi ye 210 umuntu yateze ebiro bishatu hatecho nacyo kibikizo kandi cyakandi ikiryo nkireta icyekizo cha resistance ahamabazi emwe enshonge zimwe ziri aharevo yabashaho batarbarwi abashaho nabo bine ubuzibu hate hindu kugambara nyundo Dr. arho abashaho abarya payroll bakushashurwa companies ezukukora emibazi hati nyunka Dr. Sharifu Mutabazi company neje kugira ati iwe wagumano handiko go mubazi ukatandikira abantu bakwingana bati buri kwezi ntuka miliyoni mukaga necyo nkibaho hato mushaha kubatine ethics we buryo nko wija ayine senyiga ubwo no mbazi wakorogwe no mbazi no ine viral infections na wafuna antibiotic icyo nekizo cyamanye kijyo nkireta ki resistance so ateje n'enshongeria aha pharmaceutical industry hamwe na health care system echa kandi enshonge ndize ryo mu health care system yera habashaho ebyo mebi kucebera hato umuntu noija ugambira o doctor utinishasha icyo cyo kucebera kamanya icyo rureke nyine niki hati azumu kugesinga ati nebasa kubera infection atacebire atobu yashasha bira infection no murahago wahora nakwetegereza tiyabasa kucebera na munonga abantu abakuguza imibazi pharmacies norinzi bazitine laboratory equipment na personnel ko kuzo pharmacy
utinishasho munda no shashanka ayife y'umukuru iyo infection ozari antibiotic konko shanga umuntu wari kushashaho ayine ndijo ndwara hati ejeme bazi tukujimera omurra harimo bukoko utweta gut microbiome ubukuturamo in fact ejenshonga ya drug resistance mu Uganda obukoko oburukomone no bukomoka omurro hango ubukoko nka enterococcus nikaturo munda Escherichia coli tukuza kushanga umuntu ko kubo infection etakucira usanga ngo bubukoko bukomoka omurro hango haza ko kumiro mubazi nuguzo omurro hango ushanga mwo bubukoko hati ubukoko bugumanyira buba resistant ukigenda wagire hiwayishemeza ninga cyo muntu obukoko akija kavugana hati bukamurwaze ndijo ndwara kandi uyo mubazo gotura nomera hati bagaraka bagumuhango gumutambere hati umuntu ugatara kugira ki takuza kucere cya kandi inshongeruho eri kurete resistance yakanya no kushanga ngu te haroho enkora yo kushanga ngu omuntu turi kwikizwa kuzo mu pharmacy kagureme bazi utine bahaya doctor aho kuba amahanga gakora kuri no kugakora hati nyoti nkurugaha nubundi doctor nkemera duka yimbazi ntumumpeze penicillin ninga mumpereze fragile nubashemye kumbuza ebahaya doctor hati ece kintu echo kiresero rwanju rw'amana kandi mu Uganda hati ororo tukugira ngo turyo mu rugambo umwaka oguwi abante bakwikimitwareje bakafa aho kugira ngo bakagira uburwire obwa infections resistant ahamebazi webare munonga doctor ntuza kubantu kweyongeza ombwire butari bwahari oyongere kushomesa abantu ahakinteke ahakuba narerye nshonga yamani kankugarire omu studio samwe nyine ndadana kwakunda babase kubana bakongerayo mu makuru genshonga ndi Ian akankwasa abwatayaro West omulimbarara